okugura no kuguza aho muri Mbarara omu maduuka g'emishoboro y'ebintu by'abeegi hati nicyo kiro. Abashubuzi abandi bariyo nibongera okureeta omu bwingi kyete stocking. Atineza kwa ya silver around $20 n'enkomina abirina kakaga bei yo kutesa umba bushubuzi bona wholesale retail tubona tuzine wholesaling and retailing twine buri kimwe cyona cyo kwetaga mu back to school. Biti y'emishoboro egi neguzibweta hati nkatipi tuzitira 15 karori sabuni tujiguze 3,5 ebitabo ntubiguze 5 kakaga aweshonga ebeyegi abazaire abingi bagira ngo age eyongiiremu. For example nke bitabe bitubintu bantugurira nka 15 kiriya 15 ubucumu bitubintu tugura nke cha 5 nokashanga ari yarushanju ushanga n'ibintu by'umwana kwitaga amashita sabundi toilet papers byona kabeke yongireho. Transport nicho chumwe, school fees nicho chumwe, mwene byona tina ahitu kutorobirwe nk'abazaire. Wa P7 nahiriza nke sente z'omwana wa P1 wa secondary nahiriza nko zo wa P7 hone cyo niki nyaburiyo government reba abazaire bagirwa kagwe ebishemeye ko bandi bikeneza bwaho nka seti zine miringo mingi no shanga ishomero ryajyanga nyewe ni nyanda pick fair streets without fair benda pick fair hato shanga harone zinde zibakweta mathematical set kandi nazo nzibanzigura nkasinge nkumina oshangeriya negura nkasinge kashanga konka ishomero ryanga kandi ariya seti ne basokore cyo mwana rukugira hata uko abantu mu byaro bazikozesa konka amashomero agago mu town gine restrictions zamani oshanga nebende mti 10 yesabuni oshanga ngubenda toilet paper nka 20 toilet paper oshanga nguzimazi bibyo muzire takubasa kubasa bwo sente zibanzi nyingi wata school fees ukata transporter ne sente zo kurya ishomero yo muzire uri kutakagira mu bwo kugira ngo ebintu manyisi ngo economic ayiruka mu ebintu gumagumirimo tinsa no kwenda kashota nkeje nagambira kabeya ka niwe nkantu ngambezo ineho denu rukutwa chikora gamwe omashomero gatangiye kwakira abana na munonga aba ba boarding Bana kuba seshomero babashira babamanyiza ishomero so kokore koko mwana ukabara kumureta ayishomero njuma isangu abandi bamba manyira naza kuba ariyo kwata kumanyira ishomero nabwo cyo umuzero wako wasigarayo umwana utamureta nani ngushaba umurerebe ngo wagezaho munonga umwana wo wamureta abako umwana wo kwija itotanditseraho akwebirobere limited evyona nibizira ombwira abeegi abero 18 bikweswa mwenda bingi nibakuhumuruka ombutongore okuja ministry y'ubwegesi. Omuzaire oyina orubimbo rwawe omushomesa ayinorwe n'omwana ayinorwe nko muzaire yes fees nebasa kuba kiri ekintu kiri kizibu munonga ombwire obu buri omuhino kwaremerirwa omuringo gwe nkakabe nani nyenda omwana atakagoma omukango abo kuba ni fees. Aba TV West disenyomo Gideon aho muri Mbarara.